And Jesus said, "For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind." May God bless you. Amen. Tin isuan rorel turin he kovela hian local kani mit delte chu an mit alo var na tur le mit var te chu an mit alo del na turin ati a mit delte kan mit alo var na turin isua alo kal lalpan malsawm chero se. Amen.